Ibihugu bya Turkiya na Iran nibyo bihugu bimaze kumenyekana cyane ko bitunze indege za drone z'intambara zikomeye kurusha izindi. Turkiya ifite drone zo bita Bayraktar TB2, izi zikaba drone z'intambara zikomeye cyane igihugu cyose cyifuza gutunga. Mu gihe igihugu cya Iran gitunze izo bita Shahed 136, Shahed 131 n'izindi. Izi drone za Iran nazo kujya mu ntambara udafite zimwe muri zo biba bigoye cyane ko watsinda urugamba. Ubundi izi drone za Bayraktar TB2 na Shahed 136 zikoze gute? Niyo mpamvu cyegeranyo cya none nahisemo kubategura ku bushobozi bw'izi drone za Bayraktar TB2 na Shahed 136, ubushobozi zaba zifite ku rugamba, igihe zishobora kumara mu kirere ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye zishobora gukora mu gihe cy'urugamba. Nyuma turaza kugereranya izi drone uko ari ebyiri hagati ya Bayraktar TB2 ya Turkiya na Shahed 136 ya Iran, turebemo drone irusha indi ubushobozi ku rugamba. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'ivideo, reba ahantu handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, njye ndi Theogene. Duhereye kuri Bayraktar TB2 ya Turkiya, iby'ingenzi wayimenyeho ni ibi. Ubundi yakorewe mu gihugu cya Turkiya nk'ibisanzwe. Ikigo cyakoze iyi drone ni Baykar. Umwaka yatangiye gukoreshwamo ni 2014. Uburemere bwayo ni ibiro 650. Ikagira ubugari bwa metero 12. Ni ukuvuga kuva ku ibaba rimwe ujya ku rindi harimo metero 12. Ikagira umuvuduko ntarengwa wa kilometero 220 mu gihe cy'isaha. Ikaba ishobora kumara amasaha 27 mu kirere itaramanuka ku butaka. Uretse ibyo kandi, iyi drone ishobora kuzamuka ikajya mu birometero 300 hejuru mu kirere. Ikaba igira ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bipima ibiro 150. Ikaba ikoresha ubwoko bw'imbunda bukurikira. Iyi drone ya Bayraktar TB2 ikoreshamo ibisasu byo mu bwoko bwa MAML na MAMC. Ibi ni ibisasu bito bigenda bikaraswa ku cyo byoherejweho ariko drone ikagaruka. Uretse ubwo bwoko bw'ibisasu, ikoreshwamo n'izindi rokete zitandukanye, harimo nka Rocket Sun City. Izi ni misile zirasa ibimodoka by'intambara harimo n'ibifara. Hakazamo Bozok. Ibi ni ibisasu bikoreshwa nka laser. Iyi drone ya Bayraktar TB2 ikaba ifite ubushobozi bwo gukora ubutasi, ikizwi nka surveillance. Ishobora kugaba ibitero byihuse ku birindiro by'abanzi kandi mu gihe gito. Ifite kamera zikomeye cyane zituma igaragaza ibifaru, abasirikare ndetse n'ibindi bigo biri ku butaka kandi mu buryo bugaragara neza, ku buryo byoroshye kubarasa. Iyi drone ya Bayraktar TB2 y'Abanyaturikiya yakoze ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hamwe mu ho twavuga ni nko muri Syria. Muri iki gihugu cya Syria, iyi Bayraktar TB2 yahishe abasirikare benshi ba Assad ndetse n'abakurude barwanya Turkiya. Ahandi hantu Bayraktar TB2 yakoreshejwe cyane ni mu gihugu cya Libya. Ubwo OTAN yatakaga Gaddafi kugeza imuhitanye, ndetse na nyuma yaho mu gushyigikira leta yemewe yashyizweho n'uburengerazuba bw'isi mu guhangana na Khalifa Haftar. Ahandi hantu Bayraktar TB2 yakoreshejwe ni muri Ukraine mu mwaka 2020. Ukraine yayikoresheje mu kurwanya ingabo z'Uburusiya. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed nawe yazikoreshejwe mu kurwanya TPLF yari imwugarije. Nyuma yo kureba amakuru amwe kuri Bayraktar TB2, reka turebe no kuri Shahed 136 ya Iran. Ubundi drone za Shahed zigabanyije mu bwoko bwinshi. Hari Shahed 136, Shahed 131 na Shahed 129, Shahed 126 n'izindi. Ariko Shahed 136 na Shahed 131 izi ni drone z'ubwiyahuzi, bivuze ko zigenda zigaturikira ku cyo bazoherejeho, ntago zijya zigaruka. Mu gihe Shahed 126 na Shahed 129 zo zigenda zikarasa ibisasu zikagaruka, bivuze ko zo zikora nka Bayraktar TB2. Ariko izo tugiye kureba uyu munsi ni Shahed 136 z'ubwiyahuzi, za drone bohereza kuri target runaka zigaturikana nayo. Ubundi igihugu cyayikoze nk'uko twabivuze ni igihugu cya Iran. Iki kigo cyayikoze bacyita HESA mu magambo. Mu mwaka yatangiye gukoreshwamo ni 2021. Iyi drone ikaba ipima ibiro biri hagati ya 200 na 250. Hanyuma umutwe w'igisasu twawe ugapima ibiro 40. Ikagira ubugari bwa metero 2 n'igice kuva ku ibaba ujya ku rindi. Ikagira umuvuduko ntarengwa wa birometero 185 mu gihe cy'isaha. Ikaba ishobora kumara amasaha agera kuri 5 mu kirere itaramanuka ku butaka. Ikaba ishobora kuzamuka ku butumburuke bugera kuri metero 2500. Ikagira ubwoko bw'imbunda itwara harimo nk'ibisasu bikomeye by'amakamikaze, no kuvuga ibisasu by'ubwiyahuzi. ikaba ikoreshwa mu gusenya ibirindiro, ibifaru, ibirindiro by'indege n'ibindi bikorwa remezo.
ikaba ifite uburyo bukomeye bwo kwihisha radari ikizwe nka Triumph Technology. Kimwe na Bayraktar TB2 ya Turkiya na Shahed 136 hari ahantu yagiye ikoreshwa, aho Abahutis bayikoresheje ku butaka bwa Arabia Saudite, yakoreshejwe muri Iraq na Syria, aho Iran yakoreshejwe mu kwibasira abarwanyi bayo. Muri Ukraine 2022 na 2023 Uburusiya bwayiguze kuri Iran maze ikoreshwa mu gutera ibirindiro bya Ukraine. Uretse aho ngaho muri Ukraine Abarusiya bayikoresheje ndetse na Iran ubwayo yayikoresheje mu kurasa Israel muri 2023. Noneho reka dukore igereranya turebe hagati ya Bayraktar TB2 na Shahed 136 ifite ubushobozi burenze iyindi. Ubundi Bayraktar TB2 ni drone y'intambara ikomeye, ifite ubushobozi bwo gutera ibisasu no gukora ubutasi, ifite ubushobozi bwo kuguruka igihe kinini mu kirere itaramanuka, kandi ikaba ifite ubushobozi bwo gutata ku rugamba. Mu gihe Shahed 136 ni drone yo mu bwoko bw'amakamikaze, aho igenda igaturikizwa ku kintu yoherejweho n'igaruke. Kandi drone ya Shahed 136 ikaba igenda ikagera kure kurusha Bayraktar TB2 ya Turkiya. Niba ari urugamba rukeneye ubushishozi, gufata amafoto no gutera ibisasu bikomeye, Bayraktar TB2 yabikomeye kurusha Shahed 136 ya Iran. Biba ari urugamba rwo kwangiza ibirindiro by'abanzi ahantu hanini kandi kure, Shahed 136 niyo yabirusha ubukana Bayraktar TB2 y'Abanyaturikiya. Mu rwego rw'intambara rusange, Bayraktar TB2 ni drone y'intambara ifite imbaraga nyinshi kuko irwanisha ibisasu byinshi kandi igafasha mu gutunganya urugamba. Mu rwego rw'ibitero byihuse kandi bibangutse mu gusenya ibirindiro bikomeye, Shahed 136 y'Abanya-Iran niyo yabikomeye kurusha Bayraktar TB2. Ngibyo ibyo twavuga kuri Bayraktar TB2 na Shahed 136 y'Abanya-Iran. Hari icyo wifuza ko twazakubwiraho, kitwandikiye muri comment. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze ubana handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.